Ide. To je bilo u jesen 80. Plivalište je otvoreno 1.6.80. i ja sam bio već tada uposlenik jer sam radio u mladosti kao pomoćni trener i zavolio sam plivanje. I Milka Babović je bila na otvorenju, to je prvi onaj tjedan kada se vrši provjera učenika, tada su to bili 5. razredi osnovnih škola istočnog dijela grada, gdje neplivači dolaze na ciklus tada je to bilo 12 sati poduke neplivača. Ja sam Nikola Papak, osnivač utemeljitelj plivačkog kluba Dubrava, sad sam trenutno predsjednik kluba, prošao sam sve institucije u klubu od tajnika, voditelja, koordinatora pa do glavnog trenera, savjetnika trenera i sad sam predsjednik kluba i u mirovini sam. Mislim da je smisao osnivanja kluba prvenstveno da djeca sa ovog područja, prvenstveno u osnovnoj školi Marije Juri Zagorke i okolnom području, zapravo istočnog dijela grada, imaju mogućnost bavljenja vrhunskim sportom u sredini, da ne napuste tu sredinu i da odu na olimpijske igre, što smo mi ostvarili i mislim da smo svoju svrhu postigli u 100%. Moj prvi susret s bazenom je bio u biti strah, jer ja nisam znao plivat i bilo me poprilično strah. Ne mogu se sjetiti je li bilo suza ili ne, ali eto, nakon jednog mjesec, dva, i to je prošlo. Moje ime je Kristijan Vicetić, bivši sam učenik osnovne škole Marije Jurić Zagorke. Najdraža medalja, naravno ova koju nosim oko vrata, nije prva, ali mi je najdraža zato što je najveća. Već je meni po normalno da se dignem ujutro, da mi je trening u 6-7, da su tu... Jednostavno kad imaš nekakvu negdje u podsvijesti da se spremaš za paraolimpijske igre, što je najveći događaj u svakog sportaša, mislim da nikome onda nije teško nešto više, jače napraviti. A Kristijan je bio na 4 olimpijade i on je zapravo baš pravo dijete Dubrave, on je čak bio i na poduci neplivača i on je najveći prezentent ovog dijela, istočnog dijela grada i paraolimpijskog plivanja u Hrvatskoj. Evo, ovo je naša kadica, dimenzija 17 metara sa 8 širine, dubina je od 80 cm do 120 cm i u ovim uvjetima nekakvog netipičnog bazena mi smo napravili velike rezultate. I zadaća trenera je da izvuče iz sportaša najviše jer medalje se kuju na treninzima, ne na natjecanjima. Najveća plivačka zvijezda i hrvatskog plivanja uopće muškoga je Duje Draganja, jedina hrvatska olimpijska medalja, bio je naš član u naponu karijere nakon olimpijske medalje. Plivanje je jako bitno jer ja uvijek znam reći da si kad plivaš da si u bestežinskom stanju. To je jedna od najboljih i najzdravijih ljudskih aktivnosti jer si ne upireš se, jednostavno si u lebdećem stanju i cijeli sustav tvoj lokomotorički radi. Lena je isto tako jako talentirano dijete, vrijedna i mislim da je sad u dobi kad treba, ona je ušla u našu selekciju, a ulazak u selekciju znači 2 treninga dnevno, super škola, super suport, to nije lako pratiti. To je zaista, u toj selekciji je velika konkurencija i one su sad trenutno bile 4. na državnom prvenstvu, a 3 su imale takvu prehladu da nisu niti plivale. I imali smo najmlađu ekipu, a one su bile ekipno 4. što im ja od srca čestitam, a da su bile zdrave, bile možda i druge. Ja mislim da je naš trener dobar, da nas zna nekad i motivirati, nekad se zna desiti nekakva nesuglasica pa se znamo. To su kao, ajmo reći, međuljudski odnosi ako se stalno s njim, jer mi već godinama s njim treniramo i znamo se nekad posvađati, nekad se znamo
ne znamo se kad se znamo ne shvatiti, ali u principu mislim da je sve najbolje i da je dobar trener. Bilo je situacija da dijete prijaviš na državno na prvenstvo grada ili prvenstvo Hrvatske i on jednostavno ne dođe od treme. I obično bi u mnogim sredinama takve ljude eliminirali. Ja sam ih hrabrio i rekao sam dobro, oprošteno je, plaćam onu penalizaciju nedolaska, ali sam im opet dao šansu. Jedan od njih je danas trener ženskog tima, Igor Berislavić, i bio je jako talentiran delfinaš. Bio je godište Duje Draganje, a danas je prvi trener i ponosan sam na njega jer stvarno sa ženskom ekipom treba imati poseban senzibility. Ja mu čestitam što se s time nosi. I zaista treba vjerovati da sustav suđenja i provođenja natjecanja ima najbolje namjere. Svi mogu pogriješiti. Ja znam jednog roditelja koji je bio sudac i svoje dijete diskvalificirao, šta reći na to, nego svaka čast. Jel? Mladi sportaši danas u odnosu na one generacije su puno zahtjevniji i jako ih je, puno ih je teže motivirati i ako smijem tako reći, biraju sportove gdje imaju sigurnu egzistenciju. Znači, materijalna komponenta je jako bitna. Moj trening u bazenu traje 2 sata. Radimo nekad tehniku, nekad radimo teže zadatke, brzinu i to, a najčešće imam i nakon toga suku. A moja omiljena plivačka disciplina je delfin, to je zapravo tehnika. Disciplina bih rekla nekako 100 delfin i 400 mix, jer sam nekako na to često plivam i najbolje mi ide. Pa ja bih htio da napredujemo i da nastavimo na ovaj dobar put kojim smo sada, da pomlađujemo ekipu i da nemamo problema sa upisima novih članova. Prvi puta ove godine nismo se oglašavali i prvi puta smo upisali u školu plivanja manje djece i to mi je na neki način me zaboljelo što možda nismo u tom segmentu malo više poradili na marketingu, ali s obzirom na rezultate vrata su otvorena svima. Plivaj! Stisni! Skači! Lovi!